Ekaitz Samaniego eta Adrián Donai gazte-gasteiztarrak duela 2 urte pasatxo atxilotuak izan ziren. Tarte honetan neurrigabeko zigor eskaintza izan dute fiskalaren partetik eta fundamenturik gabeko epaiketa bat. Emaitza, Adrián Donai libre geratu zen 2011ko urtarrilean, baina Ekaitz Samaniegok 8 urteko gartzela zigorra bete beharko du 2 kristal bat apurtzeagatik eta beste 6 segiko kidea izatea leporatu. Pues en mi caso comenzó todo el día 9 de marzo del 2010, alrededor de las 4 de la mañana, cuando me dirigía a casa por la calle Cuchillería solo, pues agentes de paisanos armados me detuvieron en media calle y posteriormente pues fue todo el registro con una fuerza un poco desmesurada, patrullas de los GEOs de la Ertzaintza y posteriormente me llevaron a Arkaute, donde estuve incomunicado durante 4 días. Durante este periodo, desde simulaciones de detenciones de otras personas cercanas en calabozos cercanos al mío, a amenazas de muerte, amenazas sobre mi familia, torturas físicas constantes durante los 4 días, durante la noche y durante el día, y amenazas sobre todo sobre mi familia y más concretamente sobre mi madre. Ez gara hiru, ez gara zazpi, ikusi zuen begiekin, aspaldi zaman hasi gineko, lanen Samaniegorekin, bertso eskolan beti rifartzu, hain gozo eta hain atsegin, kalean ere ibilio da, lanean gogoz eta fin, ta horregaitik guk behar dugu, etxean eta gurekin, ta horregatik guk behar dugu, etxean eta gurekin. Condenas, claro, se le condena, si a Ekaitz no le meten los 6 años por pertenecer a Seguí, no hubiera entrado, ¿no? Y la evaluación política que hacemos es muy curioso la contradicción en la que entra el Estado, ¿no? Por un lado, si esto mismo hubiera ocurrido, si un joven borracho en Albacete, por poner un ejemplo, rompe unos contenedores, una cabina, el hecho no pasaría de ser una sanción administrativa, una multa, pero si ese mismo caso ocurre en Euskal Herria, en este caso, esa persona además está comprometida en la sociedad, en el movimiento social, político, eso se convierte ya en un hecho absolutamente delictivo y que ha llevado a Ekaitz a que tenga que cumplir 8 años. O sea, quiero decir, ellos mismos dicen que no existen las condenas políticas, que lo único que existen son estos hechos vandálicos de terrorismo, pero esos mismos hechos en un sitio o en otro, o leídos de una forma u otra, cambian por completo lo que puede ser de una persona. Es decir, estamos sin lugar a dudas ante una condena política, claramente. Lagunen lagunitzen argizau, irribarrez babestua, gaztetxe plaza, taberna irrati, hor beti prestu eskuak, azken handiko notizionek, zelako errespetuak, baina hemen dago Gasteiz osoko, jende langile prestua, badakigula ta hori ez dela, Ekaitzen behar den lekua, badakiguta hori ez dela, Ekaitzen behar duen lekua. Pena dela, baino guztioi tokatu alzaigun edo tokatu zaigun moduan egoera lehen pertsonan bizitzea, baita ere tokatu zaigula gure gertukoenen baten ondoan egotea eta pertsona horrek bizitzea.
Eta nik uste hori dela pixkata azpimarratu behar dena, ez? Azkenean hau ez dela bukararako bihurtzen sufrimendu pertsonala bakarrik, baizik eta hori ona da ere, baizik eta kolektibizatzen jakiten dugula sufrimendu hau ez bagara gu gure albokoa delako, eta hortik datorrela azkenean elkartasuna, maite dugulako guk, maite dugulako egiten duguna, kalean lan egitenko erabaki dugun edozein molde delarik, eta hori zen. Nik uste hortik, pixkat pasatzen dela hau penatik edo kolpetik edo suposatu dezakeen zamatik, baita ere maitasuna sentitzera eta babesa sentitzera, eta nik uste egoera hontan aurkitu gaitezken guztioi edo inorri ez zaiola falta edo ez zaigula falta ez musurik, ez besarkadarik, ez animorik, eta ez da ere inguruan lan egiteko gorik, eta guri ere ez zaigula falta lanean jarraitzeko gorik. Orduan, nik uste kontua dela lanean jarraitzea, sinestea egiten ari dugunean, eta baita ere sinestea gaur bezala elkartasuna adierazten dakien jendearengan. Horixe dela bidea, pixkan bastante makurra den egoera hontan, pixka denok hobeto sentiarazteko eta zeo zertan beti bezala lanean jarraitzeko zailtasun hauen aurrean. Eta nire partetik egun hauetan horren besteko benetan kriston babesa sentitu dela, kriston kariñoa jendearen partez, eta lan egiteko kriston gogoa, eta horrekin gelditzen naiz oraingoz. Aurrera egin nahi duen jende guzti honekin.